Шалом, дорогие друзья! Shalom, kallid sõbrad! Мы приветствуем вас на канале «Сила жизни во Христе». Tere tulemast kanalisse Eluvägi Kristuses. Меня зовут Элла, мою подругу Джой. Minu nimi on Joy ja minu sõbranna nimi on Ella. И мы очень рады, что вы с нами. Ja me oleme väga rõõmsad, et te olete meiega. И мы продолжаем с вами получать силу из Священного Писания. Ja me saame jätkuvalt väge pühakirjast. В Библии столько мудрости. Piiblis on nii palju tarkust. Совет на каждую ситуацию. Nõuandeid igaks eluolukorraks. И чем больше мы оттуда берем мудрости, Ja mida rohkem me sealt tarkust võtame, тем легче наша жизнь становится. seda kergemaks saab meie elu. Но все равно трудности приходят. Aga ikkagi elus tuleb ette raskusi. И если ты сегодня в черной полосе, Ja kui sina oled praegu ühes mustas paigas oma elus, у тебя много всяких проблем и сложностей, su elus on palju raskusi ja probleeme и ты думаешь, ну как это, ну когда это, ja sa mõtled, et kui kaua veel see kestab, то эта передача для тебя. siis see saade on sulle. Сегодня мы вместе с вами Täna me koos teiega разберемся с этим делом. vaatame seda teemat lähemalt. Ничего нового нет под солнцем. Päikese all ei ole mitte midagi uut. Все уже было. Kõik on juba olnud. Почему так я твердо говорю Miks ma это? seda nii veendunult räägin? Потому что Экклесиаст это сказал. Sest seda on öelnud koguja. 1 глава, 9 стих. Esimene peatükk 9. salm. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Mis on olnud, see saab olema ja mis on tehtud, seda tehakse veel. Ei ole midagi uut päikese all. Аллилуйя! Значит, у нас и есть силы преодолеть все трудности. Tähendab, et meil on olemas vägi ületada kõik raskused. Кто-то говорит, у зебры интересная жизнь. Keegi on öelnud, et sebral on huvitav elu. Кто-то говорит, что она бело-черная, Keegi ütleb, et sebra on must-valge. а кто-то говорит, что черно-белая. Teine ütleb, et see on valge-must. Наоборот, Vastupidi, valge-musta peal või must-valge peal. как ты смотришь на свою жизнь? Kuidas sina vaatad oma elu? Это важно. See on oluline. Смотришь ли ты с позиции печали, Kas sa vaatad seda kurvast vaatenurgast то ты видишь все печально. ja näed kõike kurvalt? Если ты с позиции радости, Kui sa vaatad rõõmsast vaatenurgast, то радости больше, чем печали. siis on rõõmu rohkem kui kurbust. И мы сегодня с вами поговорим о том, как преодолеть это все. Ja me räägime täna sellest, kuidas see kõik ületada. Земля тоже наша круглая, Meie maakera on samuti ümmargune, но не гладкая. aga see ei ole sile. И когда мы идем по земле, Ja kui me lähme mööda maad, мы встречаем горы, siis me kohtume mägesid, мы встречаем леса, kohtume metsasid, море merd и даже пропасть. ja isegi kuristikke. Как ее перепрыгнуть? Kuidas kuristikust üle hüpata? Как взобраться на горы? Kuidas mäkke ronida? Это так в нашей жизни. Sama on meie elus. Мы, ошибаясь в своих решениях, вдруг оказываемся на горе. Meie eksides oma otsustes jõuame mäejalamile И думаем, как оттуда спуститься вниз. ja mõtleme, kuidas me sealt mäe otsast alla saame nüüd. И Бог дает нам совет. Ja Jumal annab meile nõuande. Надежда, которая в нашем сердце, Lootus, mis on meie südames, должна быть всегда на Бога. peab alati olema Jumala peal. Однажды один бедный еврей Ükskord üks vaene juut пришел к своему раввину tuli oma rabi juurde и, плача, сказал ему: ja nuttes ütles talle, знаешь, жизнь такая плохая, tead, elu on nii raske, так тяжело, nii raske on. работы нет, Tööd ei ole, денег нет, raha ei ole, жена печалится, naine on kurb, дети ведут себя плохо, lapsed käituvad halvasti. просто не знаю, что делать. Me lihtsalt ei tea enam, mida teha. Рэбе, дай совет. Rabi, anna nõu. И мудрый старый раввин Ja tark rabi сказал ему: ütles talle, приди домой, mine koju, найди красивую табличку leia üks ilus tahvel и напиши на ней: ja kirjuta sinna peale. так будет не всегда. Ka see läheb mööda. И повесь это на стену. Ja pane see seina peale. И каждое утро, Ja iga hommik, когда ты молишься Богу, kui sa palvetad Jumala poole, смотри на эту таблицу vaata selle tahvli peale и благодари Бога, ja täna Jumalat, что так будет не всегда, et ka see läheb mööda. что все проходит, Et kõik läheb mööda. все проходит. Kõik läheb mööda. Этот еврей ушел домой. Ja see juut läks koju. Сделал так, как сказал ему раввин, Tegi nii, nagu rabi talle ütles. и прошло время. Ja aeg läks mööda. Через месяц он опять пришел к раввину Kuu aja pärast ta tuli taas rabi juurde и говорит: Рэбе, сработало.
ja ta ütles, Rabi, see asi töötas. Все Kõik прекрасно. on võrratu. Работу нашел. Leidsin töö. Жена довольна. Naine on rahul. Деньги появились. Raha tekkis. Дети взяли за ум. Lapsed tulid mõistuse juurde. Слава Богу. Au Jumalale. Все хорошо. Kõik on hästi. Рэбе, а что дальше делать? Rabi, aga mis edasi saab? Старый Рэбе улыбнулся Vana Rabi naeratas и сказал, ja ütles, все очень хорошо, kõik on väga hästi. но табличку со стены не снимай, Aga seda tahvlit seina pealt ära võtta, потому что так будет не всегда. sest ka see läheb mööda. Аллилуйя! Halleluuja. Если ты сегодня печальный, Kui sa täna kurb, знай, что так будет не всегда. siis tea, et see ei jää igavesti nii. Эта печаль уйдет, See kurbus kaob, ситуация поменяется, olukorrad muutuvad. Бог все изменит. Jumal kõik muudab. Ты только верь и надейся. Sina ainult usu ja looda. И делай то, что ты можешь делать. Ja tee seda, mida sa suudad teha. И когда у тебя все будет прекрасно, Ja kui sul on kõik võrratu а оно будет ja прекрасно, see saab olema и võrratu, тогда помни, siis ära unusta, что не всегда так будет. et ka see läheb mööda. Не возгордись. Ära mine uhkeks. Помни о Боге Meenuta Jumalat и знай, ja tea, что испытания могут прийти, et katsumused võivad tulla, чтобы сердце твое проверить, et sinu südant katsuda, чтобы ты был лучше, чем ты был до этого. et sa oleksid parem, kui sa olid siis. У царя Соломона Kuningas Saalomonil было кольцо, oli sõrmus. так говорится. Nii on, see legend räägib nii. И мудрец написал ему на кольце снаружи и внутри фразы. Ja juudi tark kirjutas tema sõrmuse peale graveeris midagi ja sõrmuse sisse. Снаружи было написано «Все проходит». Sõrmuse peale oli graveeritud kõik läheb mööda. Естественно, все проходит. Muidugi kõik läheb mööda. И жизнь проходит. Ja elu läheb mööda. Все проходит. Kõik läheb mööda. И у тебя все может меняться. Kõik võib su elus muutuda. И все может быть хорошо. Ja kõik võib pöörduda heaks. И когда однажды царю было очень хорошо, кольцо упало с его руки. Ja kui ühel hetkel oli kuningal kõik hästi, siis sõrmus kukkus tal sõrmest. И он, взяв кольцо, увидел, что внутри тоже что-то написано. Ja siis kuningas võttis selle sõrmuse maast üles ja vaatas, et kas sisse on midagi И увидел, graveeritud. что там написано. Ja nägi, mis sinna on kirjutatud. И это тоже пройдет. Ja ka see läheb mööda. То есть, когда тебе очень хорошо, знай, и это пройдет. Ja isegi siis, kui sul on kõik väga hästi, siis tea, et ka see läheb mööda. Ты должен только за одно держаться. Sa pead ainult ühest asjast kinni hoidma. За Бога. Jumalast. Твоя вера должна быть твердая. Sinu usk peab olema kindel. Вера в Бога безусловная. Usk Jumalasse tingimusteta. Бог вечен, Jumal on igavene, всемогущ, võimas, kõikvõimas, вездесущ. kõikjal viibiv. Все, что в твоей жизни, это все проходящее. Kõik, mis on sinu elus, on mööduv. Что-то делает тебя хорошим, а что-то проверяет тебя и находит в тебе зло. Miski näitab, et sa oled hea, aga miski on selline asi, mis näitab seda halba, mis on sinu sees. Но это все хорошо. Aga see on kõik hea. Потому что если ты нашел в себе хорошее, радуйся. Sest kui sa leidsid endas midagi head, siis rõõmusta. Если вдруг ты нашел что-то плохое, начинай взывать к Богу. Kui sa leidsid aga midagi halba endas, siis hüüa Jumala poole. Ты можешь сегодня освободиться от этого Sa saad täna sellest vabaneda и радоваться. ja rõõmustada. Радоваться, что ты увидел тьму, которая спряталась в твоем сердце. Rõõmustada selle üle, et sa nägid seda pimedust, mis oli varjatud sinu südames. Потому что когда придет день встречи с Богом, Sest kui tuleb see päev, mil sa kohtud Jumalaga, а ведь Он придет, see ju tuleb, потому что все проходит, sest kõik läheb mööda. и ты станешь пред Богом, и тьма в сердце останется там, Ja kui sa kohtud Jumalaga, aga sinu sisse on jäänud pimedus, ты не сможешь войти в Его покой. siis sa ei saa siseneda tema hingamisse. Поэтому сегодня, Seepärast täna, когда есть проблемы в твоей жизни, kui su elus on probleemid, проверяй свое сердце. siis kontrolli oma südant. Есть ли там радость и упование на Бога? Kas seal on rõõm ja lootus Jumala peale? Или там все время нытье и ропот? Või seal on kogu aeg virisemine ja nurisemine? Ты все время жалуешься? Sa muudkui kaebled. Оставь это. Jäta see maha. Все проходит. Kõik läheb mööda. Все проходит. Kõik läheb mööda. И все меняется к лучшему. Ja kõik muutub paremaks. Так будет не всегда. See ei jää igavesti. Черная полоса закончится. See must triip saab mööda. И завтра солнце взойдет в твоей жизни. Ja homme tõuseb päike su elus. И ты радуйся этому. Ja rõõmusta selle üle. Но еще великое чудо радоваться тому, что сегодня трудно.
aga veel üks suur ime on see, kui sa suudad rõõmustada selle üle, et täna on raske. И это покажет, что ты уповаешь на Бога. Ja see näitabki seda, et sa loodad Jumala peale. И пусть Бог благословит вас. Ja Jumal õnnistagu teid. Могущественно. Võimsalt. Пожалуйста, поставьте нам лайк. Palun pange meile like. Подпишитесь на наш канал. Tellige meie kanalit. Поделитесь этим видео с друзьями, кому тоже сегодня трудно. Jagage seda videot sõpradega, kellel on täna ka raske. Станьте нашими партнерами. Saage meie partneriteks. Поддержите нас финансово. Toetage meid rahaliselt. И будем вместе дальше проповедовать Евангелие. Ja jätkame koos evangeeliumi kuulutamist. Потому что другой силы к спасению нет, как только Евангелие. Sest teist väge päästeks ei ole peale evangeeliumi. И мы увидимся с вами в следующей передаче. Ja me näeme teiega järgmises saates. С Богом, дорогие! С Jumalaga, Богом! kallid! Jumalaga!